Hello, welcome back to our channel. Pakwang the family channel akan lo lom le chewa kan channel la subscribe lo te khongai takin min lo subscribe sak don nya vainia chuan chocolate ice cream kan sia mang kan man ro le bol lo tur te chu heng te hin ni a mixing bowl lian kha freezer a kalo da vot sa a chuan he beaters pani hand mixer mi nen khan tihan freezer ra kada a he vanilla essence 1 teaspoon kan polanga heavy whipped cream hi 2 cups kan polang condensed milk milkmaid ang chi kha no chanve kan pol bok don ani he 1/8 cup dark compound chips nya kan ice cream apple tur freezer made tupperware container nya he kan dark compound chips hetami kha anita a chuan cocoa powder hi half cup kan telang coffee powder Nescafe hi 1 teaspoon fian te khat kan pol bok don ani heavy whipped cream kha no khat kan mixing bowl kan chunga he no ni na ni ta a chuan vanilla essence kan pol nga lang chuan he bitter hand mixer mang heng kan beat danga medium thlengin low atang kan chananga kan beat deuh char char phatang tihan thil dang kan pol don wangin soft peak thleng kan beat phatanga kan tihan kan hair char char phata milkmaid kha achan ve hemi bur chan ve hi kan polang chuan kan chop polang thatakin cocoa powder kha 1/4 cup kan polma sapata half cup kan poldon na no chanve chanve le kha kan pola tihan low speed ta kan chopol lenga medium speed thlengin chuan no chanve dang kha kan chopol lenga chutyang bok chuan kan tileng chopol thadeu no khan medium speed ta kan apanga asir hi kan hui thladeu ze lang fianin changin kan ti top lokanga chutyang chuan stiff peak thleng kan blend char char don ani tihan kan hertir char char don ani tikhwan kan cream queen and chuan azia khu alo lang thei to kan herna munapiang kan han choi ka nga amor hi alo zoom peta heta zoom pet to hi chuan stiff peak ani to ani akha tokin kan cholanga atlang velami kan hui thlang reilote kan whip leng hemi chopol tur hian tuna chuan Nescafe coffee powder hi fiante khat hi kan polanga hian kan hand mixer mangbok hian mong changi chopol thatok tur mangin kan polanga cocoa powder 1/8 cup hi kan zuk pol lut lenga fianin thatakin kan chopol leng freezer made ta khan kan chung lu dang kan chocolate ice cream tur kan cream siam kha kan lo da zo to a chung te kha kan tiral re manga achung anoi lampanga enge lut thla thei lawang chi kha kan so rem zel don ani chuan cocoa powder thum khat borvel hi kan la anga kan cheyang achunga khan tihan kan da zel don ani na chuan kan chocolate ice cream chu kan lo siam zo to a amai ro chu ala khal lawa he freezer a darkarli atanga darkar re ta hi chon a khal to china zan khwa in ke ni chuan kan da anga natuk zinga kan en le chinang atuk zinga chuan kan freezer tangkhan kan la chhuak anga kan en chin don ani hi kan chocolate ice cream siam cholo ni ta a atui don ma alo nem to lo he khal thato ani kan coffee powder pol khan kan chocolate ice cream siam hi flavor nasa takina zuk pek bel cha a taste ta po ati tui zwal pha a chocolate rim khu si lo khan ati chi mai ni
kan e chinang tuna chuan hei hi a landan khanita a kan zuk hol po khan a melt atui lawani ama khu khuin mong khan anema thil dang bong no te le tui tiang chi te kan tel lawang khan cream chok kan tel lawang khan creamy ma ne po ol deuh hleka thlum dan poi tok deuh cha chocolate chips khal se zeu zeu tur om khanin atiman hla le zwala no pang po han 20 ve mai ni hei hi vanilla kan ice cream siam homemade chocolate ice cream siam chu lo ni ta se kan du tok photanga kan channel la subscribe lo ten khongai takin min lo subscribe sak ve don nya kan channel te min lo clear sak china in zawai chunga lom thu kan soye bye bye vek phot ule